chỉ vậy ule February ni som ni ania Russia le Ukraine lam buaina kan soi mek lai hian Middle East lam buaina po aso sang chho le zela nimin pathian ni jing khan Israelin rocket akapa Central Damascus sa Gulf so sa venga Iran installation te bula security complex lian tak ven himna na sa tak omna bula building pakhata kapa mi panga an thi ni in mita mutu tele official te chuan an soi he target strike hian khopui chunga omayat square bula mi pui tamna district building engamoza ta ti chia heta hian chenna in security building chhong tam taka omani police official te chuan state media a thile hliam engamozat an om thuan soyani Israel sipai thupuang tuero chuan hemi chungchanga hian engma asoi du lo thung state media te chuan Israel chuan zanlai pel nu loka khopui chunga mun engemozat chu air strike ina beya civil mi panga an thia mi som panga an hliam ba ka chen na in engemozat ati chebok ni inan ta lang sipai te chuan thu chua siamin Damascus le a chevel veng engemozata chuan civil mi te chen na in engemozata ti chia a thil chi rang rang ati chia ani anti Iran thlop tu Hezbollah a top commander Imad Mogune chu kumsang ni pariat khan Gulf sosa a bompuaka athia police tamna hmuna hian mipui te chuan Iran security agency engemozat an om ti an soya heng zinga hian cultural center lian takpo atelani kumsom don lai chu Israel hian Iranin a sponsor weapon transfer le personnel deployment nia rin hlel konga abula om Syria a air strike alo nei to a Israel official te hian operation big an nei na a an mo phurna ani lo ti in an soi zelani Iran hian tun hnaya Syria a sipai mun atizawa state thunun na mun tamzo ka ke apena akai hruaina hnuaya militia le tual chung paramilitary group member sang tam tak an om ni in khothlang lam intelligence source te chuan an soi Israel hian tun hnai thla engemozat chung khan Syria airport le airbase ate beipui athak na sa leboka hei hian Iranin Syria le Lebanona tangrual ram te hlena ral thuam thon chuan atana aerial supply line ahman tamzel chu tibuain Lebanona Iran thlop Hezbollah po atelani heng beipui thak na hi indona lian tham ni lo Syria rama Iran in nga na lian zel tur ti top tum na ania Iran hi Syria rama ain chek lian zual zel ni in Israel sipai mithiam te chuan an soyani tuna hian Lebanona Hezbollah kai hruai Iran proxy militia te hian Syria marlam khothlang lam le mar chak lam munzau taka le khopui chevela khopui pon lam engemozata thunei na anchang to ani Syria president Bashar al-Assad kai hruai sarkar chuan Syria tual chung indona hian Iran sipai te chu a ai o in an thok ti van tlang hriata asoi ngai lawa Tehran hi grounda sipai thuron petu chau ani ti in an soi thin ani Russia le Ukraine lam buaina a po zo na pakhat khothlang hoin an zo ru renga oma China hian Russia hi Ukraine arun na nasa zo kina puita emni ti hi ani China hian lethal weapon hlom tak mai chu arukin wais ho hriat chua thei si lovin appe hle to ni in an ngai tlat mai Russia le Ukraine indona phena hian thil tam taka oma NATO le EU ram trangrual ten thlatin Pentagon chief Lloyd Austin hovin defense minister rang ten Ukraine tan ral thuam engzat nge an tho thei ti in Ramstein airbase meeting an nei sia indona a Ukraine in meeting silai mu le lai pui mu an manral hi ram tam takin thakhat chunga an siam chua thei zat aya tamte ani thina Ukraine in puitu anga zia kan thria a heti lai hian ma ni chawa tang anga lang
Russia hian vo in thlengin Ukraine runa ral thuam chatlak nei lovin Ukraine ala bei thei renga ral thuam heti zat hi engtin nge stock ala nei thei turam ma in langsar takin an pui ti riat vek thei ani silo Munich Security Conference US Senior State Department official tele Vice President Kamala Harris te thlengin China hi he indona hian atira remna du tu ni om taka alandan le tundin muna alandan adang lam to zia an soi chuakani Republican Senator Lindsey Graham chuan Biden administration chu Ukraine pilot te chuan F-16 fighter jet khalwat thei turin voin hian zirtir tran turin angena hei hi Ukraine nena thona hi arang thei ang berapek ani theina nani South Carolina Senator hian Sunday khan ABC ina komna Munich Security Conference atel US lawmaker te chuan US in F-16 training apek tu chungchanga rin na in ang an nei thuwa soya thil chungchanga President Joe Biden a thutluk na chu alo thleng thuai don ani ati Graham chuan Biden administration chu Russia President Vladimir Putin ti thinrim zual lau wanga film khurlutuk du lo tur le lau lo turin angena Putin a thinrim tur ngai tua su avuak le chungchanga lungai su ati Graham hian Vice President Kamala Harris in Minika Russia in mihring chunga thil suala ti thu apuan nuwa Russia chu firfiak tested sponsor tuwa ruat turin administration chu angen bokani Graham chuan in thu soinena in mila thil ti inei angai ani ati Senator chuan Germany Kamala Harris thu soi chu hun kal to a thil thleng ngai to in aril ruwa khoi hle ti asoya United States Vice President in Russia chu mihring laka thil sual ti na ain rol ti apuan chungchang kan soyani Germany khan mun tina in ria em thil thleng kha indo pui panhi na hun laia thil thleng ang kha Russia hian aron thlen tir le ani ti in Graham chuan a soya adikani mihring te chunga thil sual ti tu chu a thil sual ti top nana an mamo invenaral thuam pelo ma se ti in Ukraine in Russia chet na rong tak an se pui ru ado ngot mai chu adiklova an mamo fighter jet pengei turin anor na hle ani China in Russia a thlop dan chungchanga Graham chuan US intelligence assessment China in Russia tana indonaral thuam thalo pek angai tu amek chu ngai tha chi ani lo atia chural thuam chuan engkim atidang lam vekang chatua natan ti ina soyani tuna hian putinarela izuang lu tani chuan bol hloain idum zok ti na ani movie en nuwa Titanica ticket leang mayani yang hetiang hi thlentir su Graham chuan atia US le China in kara thil cheber thleng thei chu kangai dan chuan China hian Putin hna ral thuam thalo apek hi ani atia Graham hian China le Russia in kung kai na hi aron soi chuaka ani po hian Russia hna China hian ral thuam thalo apengei ni in angai nget tlatani Russia President Vladimir Putin a thian tha Chechen hruai tu Ramzan Kadyrov chuan pathian ni khan Russian mercenary Wagner group atanga in fui tharin a private military company PMC siam atum thua soi tundin muna chuan thurin tlak tak kan soi thei to a Wagner hian sipai lama a tho hlok zia atilang chiang to a ti in Chechen hruai tu chuan Telegram post a soya Kadyrov hian private army anei to a Kadyrov sti tia soifochin annia Ukraine rama Russia tanan beime kani Kadyrov le Wagner hruai tu Evgeny Prigozhin te hian Ukraine indona a Russia sipai te an hlo cham chian mawangin Russia commander te chu wantlang ma a an lo soi sel na sa to le ani kha Putinan Ukraine aron be na hian Wagner group hian
มุนปอยโมตักจังอ่ะมาเสปอยสอยโลมีหิงจุงอ่ะอันเจรองอินปอยสอยโลนุนนะอันลันนัสเลอ่ะUS สรการจวนเวกนาร์ฮิอันอินโดนาสิไปสิงทุ่งจวงอาจารย์ต่อนี่อินอาชูตาอันจีงาสังกัวจูสิไปทักตักอินโดนาโปลงมาชนต่อตูเตนี่อ่ะง่ายนี่เฮปอลฮิอันอันแรงลัวขัดตูรินมิสวลเทียมโลจันทีร์แต่อันหุยคอมมานิตีอิน US National Security Council ทุพวงตูจวนอินรินนี่ขานาสอยมาเซปริโกจินฮิอันการมาสาขานเจลตังอินสิไปอาลาลุตโตดอนโลที่อสอยนี่ NSC official John Kirby จวนอันรีครูทตำจอกเทียมโลจันทีร์แต่จูรัลมาตองะลายปุยโจวตานอันดาอันดินมุนฮีสัจจันสมนาอินไปลุเนนดังลำโลมิริงอันนี้อ่างเอ็นคอลอันนี้โลที่อิน NSC official John Kirby จวนอสอยนี่ France President Emmanuel Macron จวนรัสเซียจูเนอ่างายมาเสติเชียดเวกอ่างายโลที่อินอสอย Emmanuel Macron จวนยูเครนอันจักรลวางรัสเซียอันติเชียดจูมูอดุโลทัวสอย French media เตอากมนาMacron จวนขดทางรำเตจูกีฟสิไปทบนะที่ปุ่งตูรินังเอนะยูเครนฮิอันรัสเซียเดโลกดุโลวะยูเครนินอดินมุนอาหุมหิมไทยกดุอันนี้อดีมาเซรัสเซียรำติเชียดตุมารัสเซียรำเงียบปอินโดนัติเจ้าอันดุเนียอันสวยเตจูอพานัสเลเฮทูอสวยฮีโคเวรำฟวยตูเตมินิก security conference อันปุ่นคอมลายอสวยนี่ยเฮคอนเฟอเรนซ์กีฟะรัลทวมอันเป็กดานตูร์เตเลมอสโกเรกนักข่าวจอกเสียมตูรัทุดคอมนะอันนี้แมครอนจวนเปเปอร์ลีจอร์นัลดาติมันเจเนนะมิเชนขัดจวนรัสเซียติเชียดเวการัสเซียจูอารัมเงียบเบยอ่างายนี่อันเตจุดยังง่ายตูเตจวนทิลดังซงอายินรัสเซียฮิติเชียดันดูอันนี้จูฟรานซ์ไงดานันง่ายโลวะอันนี้ง่ายโลวังตีน่าสวย Friday มินิกาคอนเฟอเรนซ์ทัวสวยน่ะแมครอนจวนตุนฮีมอสโกเนนะอินเบียกนั่นเองหุนันนี่โลที่สวยบอก President จวนยูเครนสิไปมาลักนะรังรัวรำเตทบนัทเบอร์จูรัสเซียจูดอกานะฟวยกีร์เลอะเรมนักเงตักเสียมันนี่จูกงอมชุนันนี่ที่อินารตันนี่รัสเซียรามาปูตินัสสรการทักดังลำตูระรวมมันน่าเสียมจูอันนอลบอกโคเวลมุนรังเฮติยังมาลักนะฮี total failure อันนี้ทัวสวยแมครอนจวนอินเบียกนะฮียูเครนรำฟวยตูเตตานจวนมาบักขิรตักอันนี้ทัวสวยบอกรังรัวรำเตจุมาลาตูรินาดุอันนี้ Friday คาน Foreign Minister Dmytro Kuleba จวนมินิคอนเฟอเรนซ์มอสโกซ้อมเหล่าตูระทุกลูกนะอันเสียมจูโลมมาติทัวสวยอันนี้รัสเซียฟวยตูเตจูเทอร์ริสต์เตตินมีอัฐชุงจวน International ด่านโบเชียบอมมิสไซล์เลตเต็งอามันชุงจวนดอกการกิลปุยตูระสอมตูระนิโลอติ President Volodymyr Zelensky จวนรัสเซีย President Vladimir Putin เดนะอินเบียกนั่นเองงาลอดุลวะปาร์ติปันนิอินการะรินนะเอามโลทัวสวยตุงการติรลมา BBC นันคมนะมอสโกเนนะเรมนัทุลุงเสียมตูระอันรัมเปเทนะเรมนัเสียมปุยจูอดุลหุลหัวละอันโนละนี่แมครอนฮีอัมมาอินในตัวจังรัวลรัมเทนขัดินยูเครนจงจางะทุจะอินเมลาตักเนียงไงอโลทนตัวอวางินอันโลสวยเซลตัวอันนี้ February นี้สมนี่แหละปลีฮีรัสเซียเต็งเตยูเครนรามาอันลุอัตรังะกุมขัดนะอันนี้โดนะนิลิชินอาดัลตาให้ฮิมอสโกอินัทเทนอมรัมอาเบจันติรัตรังะกุมขัดนะอันนี้โดนะนี่ยูเครนฮีอันรามาทุเนนันในตัวอังลังอินดำขชวกเซริมาเซอารัมชุงเนียดาร์การ์ตินสิลายเลบอมมังเบยอลาโตเร่งวางินรัสเซียกุทีอลาตัวชุนจอมเจลานียูเครนรามาซิวิลมีสังตั้มตักทีนะรัลตานมักด้วยตั้มตักเละ
infrastructure tam tak anti chiat ba ka hian aram ripia lam ram rang te chuan indo na awanga ngong thalo tak an tuar ve me ka Russia in aruna wang hian sikon order effect angmain kumsang ni som ni pani khan ram tam tak poisa chu US dollar ne na in thlau le a hei hian thilak lu manati sang le ani South Africa khopui Cape Town na home appliance company nei tu lak verfaili chuan Al Jazeera ne na South Africa poisa ren lutna tlak diamatanga sumsen tamzok titlem tur chuan kan overhead kan ti tle mangaya staff te po kan ti tle mangaya ni ati Russia chet na hian khovel economy pumpuya shockwave fasiama ram thang mek te po ahuam telani ram le nam thang mek te chunga le ram changkang jok te inkara po ngong nein angong da ne ro ain anglo ma se har sat na tlang lon tak tak a oma chung zinga langsar tak chu thil man sang hi ani indo ma khan covid tripuin khovel anwaya khovel ram puma lockdown puanani awangin pen up demand le economic stimulus program lian tak tak te chuan thil man atisang chak le ni kha heng thil thleng te hi indo na chuan ati zualin aron chunzom zelani entirnan S&P Goldman Sachs commodity indexa energy component chu kumtir lam ain za a somin asang zoka January le June in kar khan za a somruk pariat zetin asang chho manani indo na hi chuan ra tha achua soitur awang le Russia in Ukraine adona hian Ukraine mi puite an fakom le maya abik takin an thalai te an fakom zuala chung zinga chuan hetlang wal po hi soi mai chi ani lawang ni tin hairdresser na athoka zana drone hunter na athok vele thung zan khuwa in volunteer sang tam takin Ukraine chung van bo ruak an venga Russian drone te chu an kap thlathina ni kumsamli pakhat me Alexander Samsur hi ni tin samsiam thina niya zana chuan drone hunter ani thung Russian be nalaka Ukraine chunga van bo ruak humhim tura puitu volunteer sang tam tak zinga atel ve ani February ni som ni palia Russia in anram aron be kum khatna anhai to hle a hewang hian Ukraine po thei to pin an lo tanga Ukraine hian Russia missile le drone manga an khopui an ron kap tur lodang tura an missile te loka thak dan po an thiam to hle ani Samsura po hi hetiang na thok zinga hian atel ve a atna hi achuang hle ani a territorial defense unit member a chuan ukil le sumdong pakhat antela an khopui kif le a che vela air raid alert an don te chu chang le tin Iran siam shahid 136 drone te chu indo pui pahni na hun laia siam machine gun an siam that manga ka thak an lo tum ve thina ni mihlim tak kani enga tinge inti chuan karam ka hum hima wangin an Ukraine mi puite po ka hum himani ti in Samsur chuan khopui chunga thaeng moi tak chu thermal camera manga range finder manga a en pa in asoya July muna aum na bula chuan a indo pui pakhat chuan Soviet siam Maxim machine gun barrel dum chu asiam rem me kani Samsur chuan beauty salon na ka thok theya mi puite tan ka rongbol na ka chunjom zel theya ka thiam zong tak na ka thok theya sam ka tan theya ka client tenen po kanin be thei reng bok ti ina soya nikum thlasik lai khan Russian Armed Forces 10 Ukraine rammoi tak mai chu an ron beya Kiev le khopui dang te an beitana civil mi ani angin tlan sana khoyemolaya bi ruk chu aril ruwa alan ve ngai lo thuwa soi kong kabula melma anoma wangin thil ka ti angaya inven na konga ka che tangaya ni ati December ni som ni pakwa le ni som thum zan khan Samsur chuan a rooftop unit chuan
Kiev chunga drone pahnih an kap thla ni in na choya an team member te zinga an thiam na te chu an unit midang te hnera an in zir tir chhawng zel bawk ani Shamsur hian a camouflage uniform ah hian badge engemaw zat a bela pakhata chuan English a drone hunter tih ziak ania pakhata chuan Ukrainian a Ronin feudal Japanese warrior a nom degree atana an man to po atelani Russia in aron be khan Shamsur in dong ma a sipai reservist hian an sipai mun pui chu Russia in ka awangin a cheto ti a hreta a chuwang chuan territorial defense a aluta atira chuan civil mi te hnena ei tur a thon ve thina mi pui huai chua konga sipai te a pui bokani a saluna a hna tho na a client te sam a siam lai pon military khaki a harenga a client te hnena chuan indona chungchang soilo atum tlat thina an nun ti hrom zual tura an chunga tongkam moilo man adu ngai lo ani engponi se Russia le Ukraine indona kalvel dan hi akhir tual don ni te poina langa enge lo thleng zelang ilo thlir zel phut mai te ang